pesa mai. Matangofie o ele ali la ei o ile mama vi ia o ele tupu vi ia o ele tupu fusia ile malamalama le poni saua sola Ngatete siu fufonga Ngatete siu fufonga E ofo ngia oe Pese mai e ofo ngia oe E ilo mai e ofo ngia oe Lo matai vai boia e tumau fa avava mai le amatanga e oile ngata anga le atua toluta si paia tamale alo le ngata Leona mata utia Le mamwe na fasia E ofo ngia oe E lo ali Ese mai e ofo ngia oe E lo mai e ofo ngia oe Lo mata So join us this evening as we continue to glorify the name of the Lord Jesus.
Hallelujah.
My hands
paia. Vi oile tolu tasi paia. We bless your holy name, Jesus. Thank you for your faithfulness, O God. Thank you for your mercies that endureth forever. Thank you for your unfailing love, O God. Thank you, God, for continuing to walk with us, God. The beginning of this year until now, Father, you have been faithful to carry us along in this journey. We give you glory, Jesus. We love you and we praise you, Father. Ia vi ia oe lea tua, ia whamanuina o Iova. Whaftai lea tua ono se awa noa ta mau mawhaina toi mawhutai lau whanau le nei a fiafi. Se awa noa mātou te o mai e sa ili oe malau fina ngalo. Se awa noa mātou te o mai e whaalata lata atu I lau a fio manuo e lata lata mai. Whaftai ta mau se awa noa mātou te o mai e whaatasi malau a fio. Au e whetalai mai e alai lau a fionga pa ia o mātou o mai e whaalongolongo le atua. Mātou o mai e fia vava ai lau mamalu le atua. Tali tonu le atua so se mea e poto poto el to o lua pol to tolu tama e o ngā to tonu le mu lava oi Yesu Keriso. E whapenala mātou maftanga nei po. Whaftai lau whatasi mai le atua whaftai a nganga pa ia. E lau taita inga manuia ia I mātou le nei aso le atua. Whaftai iau whamanuianga te mao le Tatalo. Ia whaawau peo whamanuianga le atua I le nei sauninga o le amatou sauni e whaalongolongo I lau upu le atua. O le Tatalo tama I efsoso ani mai awane avea ni mea e whaima whaalave lave le atua. Au mātou whaalongolongo le atua. Ia taula le mātou vava ai ia te o Yesu Keriso. O oe lava e te wha ato toaina le mātou wha atua tua. O le Tatalo au mātou whaalongolongo le atua. Ia wha atupu teleina le mātou wha atua tua. Ia mātou matahala. Ia mātou fina finau pea I le Tatalo ia so uma. O mātou o langa au awa mātou I loa le atua. Ua whaito toa lo toia fio mai le atua. O le mea le ia mātou wha amalolosi ai tu mau pea ia te oe tama. Ia e fesoso ani mai ia wha malosia pei mātou tama. Mai e wha manuia mātou nulotu nei aso afo ini manaonga whapitoa tama. Ai lei wha leo ina tama ua mātou tali tonu ina ma le wha atua tua tele ia te oe. Ua uma ona e saunia se tali mo I mātou uma lea tuai. Whaia lau fina ngalo ai leo mātou loto. Whaia lau fina ngalo ai leo mātou loto. Ia tumau atu ia te oe le vi inga tama. Nei masa umai oi le whavavau lava I le swafa sili o Yesu Keriso wa mātou ole malau atuai. And everybody shout, Amen. God is good, church. And all the time. God is good. Greet them and tell them it's good to see you in the house of God. And then you may be seated in the presence of God. My worship team. Ile taita ino tato vi inga ile nei afiafi vi ale atua e lei lava le atua say amen taimi umalava ia e aua e te whaavai pia tato tali mai ele lei ale atua taimi umalava fa mai tu se ia kopo aua nei fase ina tato pe le anga ista ngata pe sui foia ia wingo tangata ia tato ele sui lava le lei ale atua pe fa maoni pe le fa maoni foi e le suia lava le fa maoni o le atua fa tai le atua to e mau se ava no mfainta to poto e la loi folo na malu tu sai mal tato fono Tatalo nei po ya pol fui lotu o fai nei vai aso e o le nganga lava ia e le lava le tato fa la talata le atua ile amatanga o tausanga tato o mai e tu ina atu ma o fo ina atu nei tausanga ia nga leile atu mafsoso ani mai ia whailoa mai fo I le whaalinga I taita ia il tātou nu lotu nei tau sanga. Ia o tātou loa fo I o le anganga lavo le atua tātou te wha moe ai. O le taua wha le anganga la e le I whaia ini au penga wha le tino au penga wha le anganga. Lua mea tāua Tatalo whai tau tuspa ia. A e wha maoni mea ia e lua ma e tō anga iai e manuia mea uma e te whaia. Say amen. Mea lana e whaftai atoa il tātou e kālesia nei pō, le whaavanoina le tō taimi, whain tātou o mai e sa I lile atua, malona whina ngalo, whaatalo whātu, I le swafa silisile o Yesu Keriso, I ele pa ia, ma le mamalu le tātou e kālesia, le au whainga luenga, whaapea fo ia.
Tama matina fa nau talavo say lo say o lave say wo Peter titi ya malo level fa malosi ne yaso talo fa tfo sungal fa fenga mal fal tu o tato ma futa fo il nei vai tau ya I fa tai le tu o ave no fa pe nei tato te fa sa ninga fa tasi ya ma tapwa ile tu sai male le nei vai tau lo tato yai le nga tai le fa talo fa tfo se tasi o mafaina mai mo mai lungol tato penga ta fai langi ya nga leile tu ma fa man via tu lo mata mai nei po ya o nga fo le o nango nei e kalesia so swani atuai I se vaenga fo I o lo savalinga malo fo launga le nei tau sanga ia fa man via tele le atua. Greetings in the mighty name of Jesus. It's good to be in the house of the Lord. Say amen. Always good to be in the house of God. Always good to see the family of God. And I just want to greet all of our family and friends this evening in the name of Jesus. Thank you for being here. You could have been anywhere else, but thank you for choosing God and putting God first in your lives. God honors that tonight, and so thank you for making time for the Lord tonight in our prayer week as we continue to commit this week to the Lord and this year. As a church, we like to start the year off with our 20-day fasting as well as our prayer. I believe it's the right way to start a year so that God will bless the rest of our journey throughout this year. So I'm praying for miracles. I'm praying for wonders. I'm praying for God to do absolutely great and mighty things for our church. Do you believe that tonight? O tal tonu ia o la una tatalo ile atua ile nei tau sanga fo ia ia ni me fo e fai ile atua e ala I va venga ma fai longa I to tonu la volona e kalesia ma o te tal tonu ia ma fai pe atatu a mata fa le afta ia ile atua se ava no fai tatu a mata nei tau sanga ile fono tatalo mal tatu anga poni ia o le ofo ina tu le tatu tangata ile atua. But praise God, as we continue in our series tonight, today is day 5 of the prayer week. As it has been placed by the Assemblies of God, day 5 of our discussion today. And so today our topic is simply intercession and evangelism. Intercession and evangelism. Lenea fiafiolo fawa wina pele tato fono talo e pe ona fatu langaina ele tato Assemblies of God mo le vai aso mo mo le fono talo le watato wo le aso limo le fono talo malem ta upu wa fatu langa ina nei po e fa pe ona fa upu ina o le tatalo fa tonga male fa evangelia o le tatalo fa tonga male fa evangelia. Intercession, prayers and evangelism. We know that this is another powerful thing within the weapons, the spiritual weapons of the church, and that is intercession prayer. And so we're going to look at that tonight. Kenese lo nam tau pesul malvalu. Kenese lo nam tau pesul malvalu. Fai upo elua sul malua se o ile tolu sul maltolu fa malmole. Fai sina umi tato tu si fai tau nepo e mana yel tato fai tau fa tasi e tato malama lamale. Genesis chapter 18, verse 22 to 33. It's a bit of a long read, but I want us to really grasp and understand the context of the story that we are reading tonight. Te lo se tala masani mo tato umalava. Ai ole tatalo mua mua ole tatalo faatonga mua mua lea. Tato te mawaina ile tuspai atoa. This is the first ever intercession prayer that we find in the Bible. I tatalo umalava e mawal tuspai ole tatalo faatonga mua mua lava lea. Olo fa mawina ile fai upulela tato fai tawina ole tatalo le tamau le faatua tua. Ia watato iloa ia o apra amolona ingoa. Kenese sulvalu fai upelua sulmalua se ol fai upe tolu sulmal tolu. Fai wa maua vala au mai vi le tua. Tato fai tawai fa amon mole fai upe lua sulmal lua se o lavel fai upe tolu sulmal tolu fai tau ia. Ona tu ua lea o lea mea anita ngata. Ua atu iso toma. Au apra amo ua tu ea o ia iluma o Iova. Ona faala talata atu leo apra amo. Ua faape atu. E te whao matia ea e wa mio tonu whaatasi ma e a mio le ama. E a whai oi le a ai tangata e toa 50 o e a mio tonu. E te whao matia e whao sawina le nuu ona o le toa 50 o e a mio tonu o iai. Ia mamao lava ia te oe ona e whaia whapea.
sioti e a mio tonu fatasi ma e a mio leanga. Maona whaanga tusa e a mio tonu ma e a mio leanga. Ia mamau lava ia te oe. O le na te whaamasino ina le lano langi uma. E le whaia e ia le whaamasino ngā tonu. Ona whaapea mai lea o Iowa. A whai o te maua I so toma tangata a mio tonu e toa 5 I le aai. Ona o whaasau ai lea o le nuu uma ona o I latou. Ona tali atu leo Abrahamo, ua whapea atu, a uta mai, o au nei o le efu ma le lefu. Ua o malosi e tau tala atu I le ali. A whai ua toe toa 5 e whaatua ai le toa 5 ngā fulu o tangata a mio tonu. E te whao matia ea le a ai uma ona o le toa 5. Ona tali mai lea o ia, a whai o te maua ai se toa whanga fulu ma le toa 5 o te le whao matia lava. Ona toe whai atu lea o ia I a te ia, ua whape atu, e a whai ua maua ai le toa ngā fulu ea. Ona whetalai mai lea o ia, a whai o te maua ai le toa whanga fulu o te le whai a lava ona o I latou. Ona whai atu lea a ia, aua nei toa sā mai lea li, a se I o toe whai atu, a whai ua maua ai se toa 3 ea. Ona whetalai mai lea o ia, a whai o te maua ai se toa 3 o te le whai a lava. Ona whai atu lea o ia, a uta mai, ua o wha malosi e tautala atu I le alii, a whai e maua ai se toa 2 ea. Ona whetalai mai lea o ia, e a o iai le toa 2 o te le whaamatia lava ona o I latou. Ona whai atu lea o ia, awa nei toa sā mai le li, a se o whai atu le toe ukulea, a whai e maua ai se toa 10 ea. Ona tali mai lea o ia, e a o iai le toa 10 te le whaamatia lava o I latou. Ona pio leo Iova ina ua whaiu ana whetalaiga I a Abrahamo. Ona toe Then the men turned away from there and went towards Sodom, but Abraham still stood before the Lord. And Abraham came near and said, "Would you also destroy the righteous with the wicked? Suppose there were 50 righteous within the city. Would you also destroy the place and not spare it for the 50 righteous that were in it? Far be it from you to do such a thing as this, to slay the righteous with the wicked, so that the righteous should be as the wicked. Far be it from you. Shall not the judge of all the earth do right?" So the Lord said, "If I find in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sakes." Then Abraham answered and said, "Indeed now, I who am but dust and ashes have taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose there were 5 less than the 50 righteous. Would you destroy all of the city for the lack of 5? So he said, "If I find there 45, I will not destroy it." And he spoke to him yet again and said, "Suppose there should be 40 found there." So he said, "I will not do it for the sake of 40. Then he said, "Let not the Lord be angry, and I will speak. Suppose 30 should be found there." So he said, "I will not do it if I find 30 there." And he said, "Indeed now, I have taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose 20 should be found there." So he said, "I will not destroy it for the sake of 20. Then he said, "Let not the Lord be angry, and I will speak but once more. Suppose 10 should be found there." And he said, "I will not destroy it for the sake of 10. So the Lord went his way as soon as he had finished speaking with Abraham, and Abraham returned to his place. God bless you in the reading of God's word tonight.
Tonight our title is Intercession and Evangelism. Lenea fiafi o tato mataupu o le tatalo fa'atonga male fa'evangelia. The main point tonight is this: pray for the Holy Spirit's strength to persist in prayer and for boldness to share the gospel with those who need Christ. Say amen. Tonight our main prayer is this: pray for the Holy Spirit's strength to persist in prayer and for boldness to share the gospel with those who need Christ. O le autu o le tātou tatalo neipo pe ona whaatulangaina il whaapotonga le atua e whaape ona whaapuina tatalo mo le malosi o le Agaga Paia e tu mauai tātou le tatalo ia maua le whaamalosi I le talaiina o le talalelei ia I latou o e manaomia Keriso. Say amen. O te toi whai atu tatalo mo le malosi mai ai mai le Agaga Paia. Langa pe ona tam whai atu e le aise tātou malosi, e le aise poto o le aise atamai, po le a lava le tam whai o tātou e tu leile finangalo le atu e tātou lava malosi, e ai le taimi e mutai, e ai le taimi e ngatai, au le tatalo neipo ia fesosoani mai le Agaga le atua, ia wha malosia tātou, ina ia tātou tumau I le tatalo. Wa tātou I loa o lisi le vaenga tā ua o le olanga au nanga I le atua ia tatalo e le au noa. O le fesili whaafena tātou tatalo e le au noa o le whaamalosi mai o le Agaga o le atua. Say amen. Mela na o le tātou tatalo neipo Agaga Paia fesosoani mai oe. Agaga Paia whaamalosi mai ai mātou ina ia mātou tu mau I le tatalo. E le ngata le tu mau le tatalo whemei ia maua foi le whaamalosi I le talaiina o le talalelei. O le tatalo whaatonga e alu whaatasi ma le whaevangelia. Langa e le ngata, you cannot just pray and not do anything. That prayer that stands on behalf of other people must also move us into action to evangelize the world. Say amen. It doesn't do any good to just sit and pray and not do anything. E le eise au ngā na o le tatalo, ai le eise whaatino ina o le polo inga silisili o Yesu, ia tātou o atu, e whai nu uma masoo, say amen. Le winga la e alu whaatasi lea le tatalo whaatonga ma le whaevangelia o lo tatalo I le atua tu mai le malosi, tu mai le whaamalosi ina ia mawhai ona tā lai e le talalelei ia maua e tangata nei le loto maua lalo latou te talia ina ai le talalelei o mai le whaolatanga te le ni Agaga e manu malo ina mo Yesu. Ai ele lava lo tatalo whaatonga. E tatau ona yaise ngai o inga, tatau ona whaatino le nā tatalo o le tātou o atu e whaevangelia le lalolangi atoa, e ala lea I le tātou tāla I atu o le talalelei. Say amen, church? So here we want to understand, what is intercession prayer? To intercede means this: it's to stand on behalf of someone else. It's to stand on behalf of someone else. A fesiling e pole ale winga o le tatalo whaatonga. O le tatalo whaatonga o se tangata e whaia le tatalo o e whai masui mo le isi tangata. Say amen. Le winga e leos tangata e tatalo a malona manatu na o ia malona a inga. E leos tangata e tatalo whaapito mo na o ia lava malona manuia. Na o ia lava manaomia. A o le tangata e tatalo e whai masui o le isi tangata e manaomia Yesu Keriso. Because we talked about this on Monday, about having compassion. I feel that the church has lost this compassion for the lost. It's easy for us to love those who love us back. It's easy for us to love those who we get things from. But here, when you look at the story of Abraham, if I tau le talo Abrahamo, na tatalo whaatonga Abrahamo, mo tangata, whamele tuspaia, o so toma makomoro, o se nuu ma se aai, sa tumu I tangata leanga, tangata anga sala, tangata anga whaape whai mai a tātou, ai longa tātou tatalo moi latou. Ai wawa ai oe le alofa na tupu I le loto Abrahamo, e mawhai ana whaape Abrahamo, le ia se mea la mai maua ila o kai mea kakalo mo ia kangaka. Langa o kangaka e anga sala, kangaka e whai le a mio le anga.
Anga yai se winga whapito o Abrahamo. E mawhainga whapela talo Abrahamo lea tua. Nga o sia o nephew a leo lota. Wai awane ngalo ya te oe, nga o lota lava malana ainga, lea sa ito tonu o so toma makomora. E mawhaila pe anga whaapea na alofa whaapito Abrahamo, e whailanga tatalo whaapea lea tua, nga o lea ta li ia lo uso leo lota, nga o ia malana ainga, se e alofa, awane i whaaumatia ina lona ainga leo. Ai whawhetai lea tua na maua e Abrahamo le lotoa lea tua. E lei whapitoa lona vavaai. E lei manatu whapito na o lona ainga. Ai na manatu Abrahamo ina ia manuia le atu nuu lea po le nuu lea o so toma makomoro. I love his heart because Abraham could have simply prayed for his nephew Lot if he was selfish. If he only cared about what was in front of him. He could have said, God, I don't care about Sodom and Gomorrah. They're full of sinners. That's what the Bible says. Sodom and Gomorrah was ready to be judged by God because they were full of sinful people. So Abraham, he could have been selfish. He could have been greedy. He could have said, God, I don't care about the rest of them. They don't even care about you. But I pray for my nephew Lot. Please keep him safe. Keep him and his family safe. You can kill everybody else, but save Lot. But when we read this passage, that wasn't the prayer of Abraham. Abraham said, God, if there were 50 people, just 50 righteous people in there, would you kill all of the righteous people along with the wicked? And God said, no. The reason why God agreed with Abraham is because Abraham had a heart that was in tune with the will of God. Can you say amen, church? Sa tutusa le loto Abrahamo ma le tua. O le mafuanga le na tatalo whaatonga toi Abrahamo le tuai. O se mea le lei o le whao matio nei nuu ai ai le ia tangata to o 5 e ami o tonu nei nu. Ai whaalongo o le tali le tua le ai a maua o le 5 o te le whao matia lava nei nu. Ke iloa le mea ua agree ai le tua le tatalo a Abrahamo. Langa ua tasi le loto Abrahamo ma le tua. Ole Fasili, how was Abraham able to align his heart with the will of God? Well, let's go back to our verses. When you look at verse 22, talanai fai upe lua sunma lua, famei ua atu nei tangata ia. Fai upe lua sunma lua, ua atu nei latou, ua atu I so toma makomora. Ai famei la ia le lainga ngai tasi, au Abrahamo, famei a, ua tu peo o ia, I luma o Iova. I love that. When you look at the English version, it says this, but Abraham still stood before the Lord. Remember what I said about this idea of standing before God instead of just praying to God? You know, there's us, we can just throw prayers up, but there's a difference when you're in the presence of God praying before God. Because as you're in the presence of God, praying before God, you start to know more deeper things about God. You don't know things when you're not in the presence of God and just throwing prayers up. E ai le tatalo ngā le tatalo a la wakule mea la wakule ngasu la wakule manaonga ngā le lau manaonga ai le eis ma se taimi whaapitoa se I nofo ai I a ao le atua I to tonu al mea lo iai lona a whioanga. And that's the difference here. Whenever you read this, highlight those parts. Abraham wasn't standing far away. He was standing right before God. If you want to know where God's heart is, you need to stand before God. You need to be in his presence. What does that mean, Pastor? It means more than just coming to church on Sunday and Wednesday. It means that personal alone time with God. But I want to encourage you, church, ole saul tangata il faula tanga, elenga ole sa, malea solulu, makai me faita to fui lotu. Ole vaenga ta ua lava le fina ngalo iai le atua, ia maua se tato taimi whapitoa. Taimi whapitoa na o oe lava malea tua. Langa lefa meil tu spa ia, e o atu lo tangata ia, a ngā o Abrahamo lava malea tua. E whaile tatalo whaatonga Abrahamo, na o ia lava malea tua. Only him and God. Which tells us the importance that church, sometimes we need to break away from the busyness of life.
Sometimes we need to break away from our busy schedules and everything that we have to do, and we have to say, God, I dedicate this time to you. I want to know what is on your heart. And when you know, e whaingo fia I le whaingo lo tatalo, pea e loa le leile atua le te tatalo iai. Whainga kāia ngā whailo ka kalo malo le kalikongu I le atua, langa I le aiso maftanga ma le atua. Ai whaingo fia lo ka kalo, langa leke mala malama I le atua le te au na iai. E whape ngā whaile wingo mātua mwhanau, o le whaingo fia I le ka amilo milo lo whangau, e o I, e o maia, Daddy, I want this, Daddy, I want this, Daddy, I want this. Why do they do it? Even though, o isi came of Siliak ya Judah, for me Judah, or Dad, I want McDonald's of Siliak, where's your money? I famel kala Judah, it's in your pocket, Daddy. O leilo pocket that. Le wingo se fam kalanga, his childlike faith. He doesn't care where it is. He knows that his dad is going to provide him food, even though sometimes daddy's pocket is empty, but I will look for whatever to make sure that he gets what he wants. But it's that kind of childlike faith. O le trust ngao Judah yake au, e kakaunga whape ngā fo le kako trust I le atua, tama, we need this, we need that. Why? Because you know the heart of your father. E loa malamalama Judah ia le mele lo iai le fatu o lona tama e malamalama so se kai me sawai Judah ia te au po noa po ai lava e whapea tama I need this e loa I ka making I will do whatever to give it to them. And so it's that kind of dependency that the Bible says in the same way you should have that kind of dependency on your Father who is in heaven. And then it says this, will not your Father give you greater things than your earthly father? Think about that. Ele silia tu eia me e fo ai atu e lo tamai le langi e le o lo tamale le tino nei. Me lana fa me Yesu a e ole atu lo tama e ole atu mai e loa o lo tama o lo na fina ngalo ia famanuia mai lana fa nau e le o tu mai le tu fa pe le foi ko sau no, God is always waiting with open arms. He wants you to depend on him. The problem is this, we never run to our Father, we're running other places. Tele o taimia ka amilo ko I o hasu I o so ko I ele ai se kaimi ka ko ke mafuta I maltato tama au le fa malosi ate o a fai te fia malama I le meolo o iai le loto lo tama le fina ngalo lo tama o le langi fa lata I le tua e le nga o le asai te fa lata ai a o aso ta itasi I lo maftanga fa pitoa ma le tua me ia ma na ia fa upunga le fa mai na tu apra amo lumo le tua. Oh, umai sangata au na o ia, just him and God. Sometimes your mind is more clear when it's just you and God. You ever tried praying in a energetic and full of craziness house? I speak that I laugh because that's my house right now. My boys, I don't know where they get the energy from, but man, night till day, boom, boom, all these just every day. I'm like, Lord, I need a break. I need another vacation. And it's hard to focus. But sometimes we need to break away and find those quiet moments, because it's in those quiet moments you can really hear the heartbeat of God. You ever try listening to your heartbeat? Right now you can't hear it because it's noisy. But the only time you can hear it is when you sit still and be very quiet. In the same way, you want to hear God's heartbeat. Sometimes it requires you to step out of the busy and the noise and sit quietly at the presence of God. Why do I mention this? Because you will only pray an intercession prayer if you know the heartbeat of God. Otherwise, if you don't know God's heart, why waste your time praying? Ai anga loto faatasi o emale atua o le whaingo fia foi ngā o lo tatalo atu mo istanga tamina o miel faultanga. Si o le skemia whawhenkai a tātou. Langa wa amakang kau maua le mele ka ulu Samoa wa ngofo le maasa lafa wa whaingo fia le wa maua le faultanga wa kau le koe fia ngai ue whaisisi mea. Ai le wha malosi atu ia te oe e lei wala au le atua kako ke o mai e ngofo I kako maasa lafa se kulau ai ngā wala au tātou oe whail ngā luenga le atua ia whaapapa la kako lima se tulau. Work hard. Al kala Yesu le nga whamei inga o aku lau so le li ie wa whaiso mea ai a whako Yesu o lau mea ai o le whaile o le whingalo le atua.
Le ngata le whamea, o te ngā lue nei manu o au, a wai o mai le po, e leto iai ni ngā lue ngai whai ai. Ue wawaila o le nā tua Yesu ngā iai le nei soi fuanga. A o iai le tino nei, e le iai se taimi na wha mai mauina, ai na alu a tolo na malosi, o langa ia mentality lea, ngā lue pea manu o au. Lei se taimi e koe moe ai, lei se kaimi e whakamala ai, lei se kaimi e paie ai, lei se kaimi e whaapalapala ai, ai ngā lue pea manu o au, a wā o mai lo le po, o le wisi wingo le po, o le oki. Nanga a o lo tātou le tūnga mau se itulo, e le ko iei ngā lue ngai whaia. E le ko iei se mangaku muli koe whaape i fuma koe kau ke i whaapea. Se ka lia Yesu, e uma oe uma le avangoa. A o le taimi lea le whai mai al tusia whai launga. A o e maua pea le malosi ma le ea o lo e manawaina mai le atua wha o ngā te tau le taimi. Wha o ngā le nā malosi e ave matu ina atu mo le atua lo o langa. Say amen. Say amen, church. And so again, we're looking at that intercession prayer. It's an important part of our lives because we need to understand we're standing on behalf of others. Look at what e umanga alu le lima sfulu ia nga whaiaku le ia le whaasfulu lima, whapau le kolu sfulu, whapau le loa sfulu, alu e ale sfulu. E ka mai e le kasi se kaiminga kakalo i Abramo. O le fi nau ale o Abramo nga whamangui ai le atua. Because if you look at the end of the story, did God spare the righteous? He did. How many did he spare? 4. They didn't have 10. That's the sad thing about the story is instead of 10 righteous people, ele maul to asfulu, awatato malama tala ya so tomam komora, nga ole ko fa tangata ami otonu na mauai, ai fa taile lofa tu no le atua nga sefe ama fa ola ina tangata yeto fa. Ole vesili aisa le tatalo faatonga o Abramo. Ai vava aila o le tatalo. Na tatalo Abramo na fina finau ma le atua. Whamai le atua aua eke ika mai. Aua eke to asama ia te au. O au lavo le lefu. Aua o to e wha malosia se to e vesili atua. Wha fel tolu sfulu. Whaafele lua sfulu. Whaapea whaingau le sfulu atangata. E te whao matia pel nei aia. E tali atu lava le atua. A maua le tolu sfulu. A maua le lua sfulu. A maua fo le sfulu. O te le whao matia ina lava neinu. Aisea. Langa lea te talo Abrahama malona malama. O le ava noa le mawhai ona o sui ai. Ia le whamsinonga le atua. Do you know that you can change the judgment of God through consistent prayer? You could. But again, unfortunately, the story ends, there wasn't 10. There was only 4. But if there were 10, I guarantee you, we would read a different ending about Sodom and Gomorrah. Say amen? And so what am I saying about what Abraham does here? Church, don't just pray one time. Don't just intercede 2 times. Intercessionary prayer is something that needs to be, there is the word in our main line, consistent. Say amen. Le wingo le tatalo whaatonga, e le ngau se taimi e tasi, e le nau le whaalua pol whaatolu, ai whamei tato le autua le tato tatalo i le atua, ia sosoani mai le anganga pa ia whaamalosi tato ina ia tato tumau i le tatalo, le winga e le nau se aso e tasi, e le nau le aso oso tuaile emergency, tupul whaalave wala iskangaka se longa wa yaise whaalave, whaka apali le tatalo, throa manatua le io le atua, ai le whamalosi ate oe, o aso o maulo o langa pe lungala lol savalinga, pe lelei foi, ia whamaoni pea oe, i le tatalo e le au noa. Langa mea lenga whai Abramo. Ele kasi ele lua wa halu ale tatalo langa laua loe Abramo. O le ava Noah. E mawhaina sui ai le mea le la whai ele tua. He was participating with God. And in every step of the way, God was agreeing with him. Again, why? Because his heart was in tune with the will of God. It's a sila fiole loto leo le atua mole lalo langi atua. Do you know that this is God's heart for his people? Nga o toi loa le mau leo la uloe tātou leo ane tolu sun ma leonu whamea wā ua whaapea lava o nā alofa mai o le atua. I lea. E lei whamei nā alofa mai le atua ngā o langa e kālesia. E lei whamei nā alofa mai le atua nā o tangata hami o tonu.
E le whamei na alofa mai le atua na o tangata whaatua tua. Ai whamei na alofa mai le atua I le lalo langi atua. Le upu e peru ngai ka ua ngai ngā, o le upu e peru e whaapelo na winga cosmos, we get our word cosmic from. It tells you that God was in love with the whole universe, the whole cosmics, the whole world. Meaning this, what is the meaning of that Greek word? God loved everyone. There was no one that was too far from the reach of God's love. Ele yai se tangata na mamao ese ma le alofa leo le atua le winganga le upo elengi na alofa le atua I le lalo langi atoa tangata fa le tonu tangata amio leanga tangata lei maanga sala tangata uma lalangi na alofa ma o atua ile alofa le atua. Ai lea lai toi wha malosi atu I ate oe nei po ia whape nā fo I tātou tangata ua whaolaina. Aua nei whaolaina lo tātou ngā ngofo ia ma whātusa ma whape atu. E lea o ngā lea tangata il whaolatanga e le lei ngaka e anga sala no o lea lofa o lea tua o mō tangata umalava. Ngo lisi le whalawelawe o tupu tonu le kāle sia wa matan tātou a lofa whaapito e tangata. Wa matan tātou whaapea lea o ngāle ka ngaka wewa ai lea miu lea ngale whai. No one is ever too far from the reach of God's grace. It is God's love. Awane ngalo ia te oe. E leo se tā alofa au lea alofa tu noa lea tua. E lei maliu oe mau mo se tangata. Aina maliu lea tua mo oe mau. Mea la ngā se tu lou lava. E lea se tātou pule. E lea se tātou fe au I le alofa lea tua. A alofa lea tua I le lalolangi atoa. Pau leo oe mau. A lolofa Tatalo whātonga ia whaolaina uma tangata o le nei lalolangi. Pelelei, pe anga sala a mio leanga. E mawhai, e le alofa o le atua, ona sui a pe a whai tātou tatalo mua. E ngata le tatalo, o e tala, I le talalelei. O le whaingo fia I le ngā luenga le atua, e whaawhainga tae tātou. A lua mea le whamei neipo, tatalo whātonga. Pray for those who need help. Wa lava I ka kalo mo nga o kako wa ainga sei tu lo lava au nei ngalo e femel kuspa ia ai le ka kalo aku matu ina tu tato mana onga me wo leva na sila fia I le atua mea tato te manaomia au le mea le nidi ona po nei lava ai o le kumu nga foa ia fa akumu I ka ngaka fo e mga omia Yesu te leo kalango aku inga ia fa akumu le kale sia no ia fa alau tele le maloa le atua. And that's why the heart of Jesus, when he said, go and make more disciples, stop praying for just yourselves. Start praying for other people. When was the last time? Wanga feale aso muli nga e mana tua I se tangata e manaomia Keriso. Nango lisi ngā me e wawa aia oi ate oi malo lava tatalo I le atua. When was the last time you prayed for someone else? Or are we caught up in praying for ourselves every time? Don't forget, God already knows. That's why the Bible says what? Awe te popole se mea tasi. Se wawa ai o toi manu feleleia. E whiala mai ai kai au umawa mea. E ke whaalonga kuala e pepese mai. E ke ala foi kai au pepese mai. E pepese angei mangu yaso uma aisha. Whamel kuspaia. Langa lea foi wha moe moe ngei mangu le atu e foa. I atu ia me ai ei la tau. Ai whamei lo tala al tusinga Yesu. Whamei. E le sili atu e o toi ngei mangu. E le sili e o toi. Mea langa awal toi popole o toi nisi mea ia o toi loa wo leva na sauni mai le atu e foa ia tu mea whamel tuspaia Ioan salamo lua suma tolu mea o Iova o lou leo ma moe o ia saulo malenga nga a whai e whai Iova ma lou leo ma moe e le ko e ai lava se mea e ke mativai o le whesilinga o inga mo whai malo tai ma moe o le si kai mea fia kai ma moe umata ai whamei a whai Iova ma lau leo ma moe e le koe ai a se mea ke makiwai. E manguia mea umai te whaia. Pe a whai e te wha mua I le atua. Say, man, here's the reason why we say, well, why should I pray for other people? Well, someone prayed for you. A esef sili whamei. Le al mea la mai mau ilo taimi o tano mistangata. O le upumoni lava. E le ke i o mai ka kou whaulatanga. Nga iais ka ngaka kalo mo tātou. E lei se singa whangau mai se tu lou whangau mai sau sa o le whaotanga. Le ai. E ai ka ngaka ngā whaia le ngā ruenga o le tatalo whaatonga.
Uma le tatalo whaatonga e iei le tangata ngā whaile ngā luenga o le atu e talai le talalelei ngā kui aku le whaikoa a tonu le o oe a o mātua o le a lava lo moli mau luma o le atua e le iei seisi ngā whapea mai o whaangau mai sau sao whautanga a iei tangata na tatalo e iei tangata na ngā lulue e talai atu le talalelei le lau e whaalongo iei ma e talaiina le o tato manuia e tataula ia te oe mau to e o mawhai. Su e mai se tangata manaomia le whaolatanga. So e o le to o tele o tangata o tato iei o na po nei o le tumu i o tangata ua manaomia Keriso o le fesili o fe o iei lana e kalesia. E ono wha malosi atu le aso lulu Midway o le taimi e tato mata alai. It's time to wake up. We are now in the high time. Do you know what it means to be in the high time? The high time is this. Our salvation is much more closer than when we first heard about it. What is our salvation? The coming of Jesus. Ua matoa lata le to a fio mai Yesu. Me lana le kalesia ele o se kaimi e koe kuli moe ai. Ele o se taimi e toe moe ai whaaleanganga. Ele o se taimi e toe whaavaivai ai. Whamalosi la ia. Whamalosi le atua malona fina ngalo. Say amen. Na peo tam fai atu po le ale na o lo fai fe au e ave uma o tolu fa olatanga e le mafai because at the end of the day o oea malau filfilinga o oea malau au nanga o oea malau filfilinga I luma o le tua. Say amen. And so another reason why is, like I said, you and I, we came to the salvation because someone else was good enough to pray for us. You may have a long history and you might say, well, no, I grew up and my daddy and mommy was already saved. Praise God, but ask daddy and mommy, how did they get saved? And then daddy and mommy might say the same thing. Well, my parents would say, ask their parents, how did they get? Somewhere down that path, as you go further and further back, you're going to find someone prayed, someone sent someone to knock on the door and brought salvation to your family. So you're blessed if you grew up and your parents were already saved. But look at the testimony of where it started. You will find out someone prayed. And someone was bold enough to knock on the door of your great-grandparent, your parents, whoever it is, to knock on the door and bring salvation to your family. So doesn't it make sense that we return the favor? That we go out and tell somebody else about Jesus? Because at the end of the day, o mea umai ke avelelangi, e leo le kele o kako mea mau e kako ko finga, e ilkanga kai mangako, kele i o kofia sio mako whaiwhi au, le winga ke le langa pale le atua, e le au ngā umanga mea. Ke leo le mea kahua, o e manu malo ina sea nganga mo le atua. Lango le kil ngā, pe on tamwhai atu, awange ngalo ia te oe, lao manino lava le tusia pe teru. Lua le pe teru na lo nam sa au pe tolu, fai upe valu se o le sfulu, fai mai, ai aua ne I lilo ia te o tolu le au pele, le nei me tasi, e tu sai lumo le li I le aso e tasi, ma tau sanga e afe, o le afe fo o tau sanga, e tu sa ma le aso e tasi. Fai mai le il fai upo o iwa, e le whaatuai mai le alii, I le mea na fola ina mai, whaapei o le manatu a isi tangata I le whaatuai. Ai pei tai, ua ono sai mai lava o ia I tātou, ona ua le fina ngalo o ia, ina ia whano se tasi, a ia o uma lava I le salamo. We whaalongo iai, e le o le fina ngalo, it is not God's will. When people come into church and get it twisted thinking, why would a good God and a loving God send people to hell? We just read here, it is not God's plan to send anyone to hell. It's not God's will. E le o le fina ngalo le atua ina ia whano se tasi. Ai whamea, ai te tau ona salamo. Le wingo aso uma tātou o langa o ava noa. Mena te whaalongo atuai o te whai au so o tātou e kālesia. Awa ne misi a te oe ava noa ta I tasi o ava noa e o ava noa tātou te talia ai le whaolatanga o ava noa tātou te whaamaualalo I le atua ma tātou o mai atu ina atu ma ofu ina atu tātou tangata I le atua ai sea langa I leo le fina ngalo le atua ina ia whano se tasi ai fina ngalo le atua ina ia salamo ma maua umai tātou wa whātua ia te ia le ola I whavavau. Me alanga awane I whaaseina. Don't get it twisted. Yes, He is a loving God, but He doesn't send anyone to hell. Like I said, people end up in hell because of their own choices.
You hear the word, but you continue to push back. You hear the word every single day, but you continue to reject. When you get to heaven, what are you going to tell God? I didn't know. Yeah, but you've been in church for all these years. You've been hearing the message day in and day out. You had every opportunity to humble yourself and to repent, because that's my will. I am a loving God, and I'm giving you an opportunity. Repent, and return to God. But you decided to reject my love. Well, then guess what? It only makes sense that you end up in hell. Because you continued to reject God's love for you. Wala nga ol tanga tay se oli olonga ia filfilinga. Ola nga ia filfil eleo fingalo le atua inga ia fano seis. Ai a os tanga ta ile fano nga favavau nga se oli ia eloa o ana ia filfilinga. Langa o nei olo lo tato ola nei soifuanga o ava noa. E mawhaina tātou ta lia i na ile whaolatanga. O awa noa tātou te whaamaua lalo ai lea tua. To e fo i mai lea tua ta lia lona whaolatanga. A whaata malala ia oe maa ule awa noa na, ia o se o lia le iunga. Ai aua lava nei whaapea o lea tua lofa leu au. No, God doesn't send anyone to hell. You ended up in hell because you made a choice to reject God. Now you may say, how do you know? It's not my call, it's his call. And the Bible says, e sila fia e lea tua tātou loto. E lei loa atu e aulau loto, e lei loa mai foi e oela uloto. Ai sila fia e lea tua tātou loto, mea tātou te mana tu natu iai. Po le alal kako ngofu mai mawhaapea, e le o keke e au lea tua. Ai lea sila fia e lea tua lo loto o le sifi o le keke e. Ia e ai al kai mea whamasingo e lea tua ia te oe. Mea ngai o le whaife au lau e kalesia. O ke le popole. E i kai mea la aunga le o kele. A e ika mai o ke le popole. Iai paul mea le whaila o ngā luenga. Ta la i atu le tala lei. Ai pule oe po le alo filfilinga i le atua. Langa i foi